Osim što sve pare šalje Kevi, Ašraf Hakimi 3 godine nije imao pauzu. Od 2022. godine marokanski bek neprestano igra fudbal bez pauze. Tu sezonu počeo je sa Paris Saint-Germainom, a onda u novembru otišao u svetsku Katar, te je sa Marokom stigao do polufinala i odigrao svih 7 utakmica. Čim se mundijal završio, vratio se u Pariz i završio sezonu sa ukupno 39 meča u klubskom dresu. Kada je došlo leto 2023. dok su svi fudbaleri otišli na zasluženi odmor, Hakimi je igrao Afrički kup nacija. Zatim kreće sezona 23-24 i još jednom 40 odigranih utakmica za Paris Saint-Germain u domaćem prvenstvu, kupovima i Ligi šampiona. Ali ni tu nije kraj. Letnje olimpijske igre 2024. ponovo dres reprezentacije, svi mečevi i bronzane medalje oko vrata. A zatim sezona 24-25, najzahtevnija do sada, čak 48 odigranih utakmice i osvajanje svih mogućih trofeja, uključujući Ligu šampiona. I taman kad bi čovjek pomislio da će konačno odmori, stiže svetsko klubsko prvenstvo. I naravno, Hakimi je igrao. A sledećeg leta, nova verzija svetskog prvenstva i naravno i tu će igrati. 3 godine bez dana pauze i još mora da moli mamu za čeparac. Idemo lako.